Uyu ni Kevin Okumu kuma Homa Bay, mwanake wa ukoro wa miaka 28 ari irigithathi family-ini ya ciana ithatu. Kiroto gia Kevin kiari gutuika murigitani na kigeranio-ini giake gia form 4 egwateire grade ya B+ na agitwo thukuru-ini wa Kenyatta University guthomera kothi ya Bachelor of Science in Population Health na akiingira thukuru mweri wa kenda mwaka-ini wa 2015. Na thutha wa mieri iri aciari ake makioha thabari kuma Homa Bay moke mamwone amwe akiingira thukuru matiahotire kumurehe na me thabari-ini makigia na mutino mwena wa Narok na magikua hau. Thutha wa aciari ake gukua muturire ukirituha makiria kuona ona andu ao matingiahotire kumathomithia na haha niho atigeire mathomo make na akiambiriria cibarua cia miako na thutha ucio agituika murangiri wa nyumba mwena wa Kahawa West niguo ahote kurera ari a nyina. So nikaona at least mimi naweza acha masomo yangu kidogo wao waendelee nayo. Nilikuwa nafanya vibarua ya mjengo kwa sasa hiyo ndio nilikuwa nawalisha nayo. Sasa pesa niliyopata kutoka kwa mkopo wangu wa HELB ndio nilitumia kulipia huyo mwingine karo ya shule. Na mwaka wa 2020 hindi ya COVID-19 muturire ukirituha makiria no ari na nyota wa gucokereria mathomo-ini na akiambiriria gucaria wira hakuhi na Kenyatta University niguo agathomaga akirutaga wira na haha niho eyaririe kuri imwe ya kambuni ya guthambia thukuru-ini uyu ya Dash Growth na makimuhe mweke ucio. Wenzangu wananishikilia, naweza sema ni baraka niliyotumiwa kutoka mbinguni. Sababu kwa hiyo muda wote nimekuwa nikisoma na nafanya kazi, hawajakuwa na tatizo lolote. Kelvin agitariria thabari yake ya gukorwa agithoma akiruta wira na oho ari muciari kuri ari a nyina ndikoretwo iri huthu na waruo ari kunyururio ni arutwo ni wira uria araruta. Haijakuwa rahisi sana kwa sababu uko na group work, uko na some assignments, uko na field trips, na katika hiyo wakati yenye wazazi waliaga au kuwa na kitu yenye unaweza sema unaweza jishikilia. Kwa hii nilikuwa nauza switi, nauza hizi sukari nguru. Wenzangu wananikejeli, wewe ni Mjaluo na unaosha choo, where did your ego go Actually that's a term that I won't forget Haha agacokeria ngatho mumwandiki uria augite atwikire ta nyina mumuciari na akimunyita guoko niguo athome na riu ahumbitwo thumbi arauga no ateithitie ona aciari ake matari muoyo. Palipopote alipo, Mungu ambariki sana na mzidi kumtendea wema. Pali amenitoa, mimi nasema pali amenitoa ni mbali sana. I just believe that I've made them proud. Kelvin augite no eguthie na mbere na kuruta wira uyu nginyagia one wira wa kothi iria athomeire kuona no ari na ngombo ya HELB iria abatie kuriha ya shilingi 200,000. Sasa hii nikiacha hiyo kazi sidhani hata kama dadangu atasoma, na hata mimi mwenyewe siwezi kuwa ati sasa niko na shahada nimefuzu alafu nikuje nikae kwa nyumba. Naomba Mungu nikifanikiwa nipate kazi to do with public health, community health. Ni rugano rwaruo o hamwe na gikeno thengia wa gukorwo muturire uri muritu hatari mundu angirora iguru no Ngai akimutumira mumuteithia uria wamuheire wira uria araruta wa guthambia thukuru-ini uyu uria umuhotithitie kwenyitirira na kurugama na ciana ciao thengia wa gukorwo riu mari ciana cia ndigwa. Furaha kubwa sana na nashukuru Mungu, nashukuru wenzangu, nashukuru wenye walikuwa wananisaidia kwa maombi na yale yote. Uma muthenya wa gikeno kuri Kevin Okumu thutha wa gutiriha mathomo make na kuhumbo thumbi. Riu mwihoko wake ari kuona wira uringaine na kothi iri arathomagira. Ngiribotera Kameme TV kuma thukuru wa Kenyatta University ni njitagwo Wangui wa Moirore.